All right. And then 6 December 2024. Number 7th December 2024. Kukromoti power. Abano baso. Abato hwenya ntokwa okwa ato de. Kire wadwen. Kotuma de ope. Na call baby. Koda na nwumre etwe results. Get more updates and so ana 8 me eba. About one eba na so I'll say the sports kakran so it me firm. Me pacho the transfer update kakran so it me ede eba. Now so hu de no so it me ede eko. O say players no ya break wo mo. Na so still omo contract ni hu sen 7 de eno so ho achese no so koso. Me pacho mo update no. Ya ha se Enfrida Continental Club Masters Accra to folk asoye. Okwa to folk asoye. She said team no ya break wo mo. Say players no enso nko na afei amoso nko to aba na omu ntwisi nipa omoso etimi pe. Na enu achi no omasaya aba abe prepare abe meet team e fa sa Asante Kotoko. Seth Osei a player chese ne modimo e wo soro. Nano de na onya opportunity enso e born first game e de ma team a ye fa say how to folk friendly game a Bromony club e fa sa Uncle T e de e boni ama chese Seth Osei bobo pa Seth Osei obi a won bo ne bo wa hwe Ghana football ache no our follow Seth Osei so ache uni so won bo and then we player and prem deserve so obusi academy team e fa sa Accra to folk na enra me tinsem bi ana chese media house bi achese no okay media house bi enso ka Seth Osei sika eda Seth Osei triso achese ni interact no kwatras no omo se omo de koma out of folk no aye $20,000 US choppable dollars achese no convert to na mpese 3.15 billion signing on fee. Na the monthly salary no I $2,000 every month. Me tell them say pay. Hatay Seth Osei Ghana ni yabo no na Ghana league ni kwa yabo no krampo no. Sika sen yeje. Ubo league ni nyina wi a price money ni kwa say. Ubo league ni nyina wi a sika awoje ni kwa say. Seth Osei nkwa ti ense na bana msi no. I was say hwensem ni ahwe seri no kwa say because $20,000 as a signing on fee no. How to folk enya club bi a anka omuntimi ntuama Seth Osei because a big club but yenhwe player no yenhwe ball ne fa ne Seth Osei when ball already but now dear our Ghana dear we deserve 3.15 billion. So we share your league a year bona any sika de league ni so ni sika ewura mo ye league ni ma we deserve sika no enso so e wa Ghana o san say mu na che say nie ba na say enkofo mo ko tenase esate sa agenda no nye no kre amo tenase no bo mo tiri mo kan sa asem so $20,000 and a monthly salary a 2,000 Ghana cedis. But here, Seth Osei till no. Sikano I was soro. I almost said both parties no entrance in a negotiation. Me try how to folk company for any Seth Osei entrance in a negotiation. Name mom Seth Osei till no. Sikano I was soro. Na entisa da monfo bi kano so what you say entisa da monfo bi kano tisa wote sansem bi sese wote say
e de sika sei koto ato folk for panifo ne hwem sa ba akoye akwesere so amesere nte sa tie de make na ye pa ti oni de sika na wo soro because player bia na be demand hi but at the end of the day no ba fam ne mom ente so de omo de ba abontem be publish here no baka tell say Seth Osei enye bad player say bia unhwe Seth Osei boy follow boy ne nche ya okay Seth Osei a bad player Seth Osei a good player who deserve so bobo ma hat to folk right now we a player who deserve so pia I the my team e fa na say akra to folk Seth Osei what tachima na chese ono so ekoto aba hukrumuti power ono so koto aba into ba returning after election no oba de obi ampanifo no be sinkonya so etimi aka yesi be di nkomo nya hwehwe mahu de no so etimi eko e pa na edini na so etimi e de abrew Samuel Ashie Quaye on misa to folk pe Samuel Ashie Quaye achepa yi na ka sansem we ya kirewa me pa tie Samuel Ashie Quaye samuno Kotoko force onya bre say your great Olympics players are move Asante Kotoko now already had to folk any point din koma akwachiri ama boy na kan yes actually tima ye fere say eye akra to folk na Samuel Ashie Quaye akra boy na tie he said Kotoko deal ndi akwa ne say upon sa to folk boy na kan yes atra to folk no Kotoko afa boy fere say Emmanuel entry any abet amoa so among convince boy fere say Samuel Ashie Quaye ama Samuel Ashie Quaye emesi akan ama Asante Kotoko na dia ewoma amadio no ayenwo say Kotoko fo no cheche sika no dia aye ready the yense boy ne beka yes atre Asante Kotoko ti say no mo a omakogina mfimfin ama Samuel Ashie Quaye any Asante Kotoko no boy fo ne say Emmanuel entry any Albert Amoa omana say negotiation no Kotoko company fo na ye omo dia no na chese omo soso no push boy na convince boy no already boy na ka yes atra to folk for my boy ne contract enwu nyambo next month January the contract ni bewu transfer window so shase 23rd of December na inde 22nd January December Kotoko bobo ni sikatuo anasa boy ne be di ne bo hye so as a foreign contract bad ya that is a both Kotoko ne house ne de boy ne so no won't nko because foreign contract ne pass Canada where na home no boys no mu hu a even se boys no papa bi so be sia kan ma Kenyan clubs ne kwa ne agent no krampo no empene because Canada ho no yara mo pese be ba Ghanaian clubs na be sika endru their foreign clubs no edi urban ono se be catch out say we break the man by 3-4 days ago say okoti my friend say eye hat to foka boy friend say face out chawate aya top scorer amatima your friend say Nations FC na hat to folk any the boy na chi a mo hwehwem say boy no ho da ho a amoso betimi e the boy na be piem e wo pobi mine na tie Oko Nations FC aso ya omo say boy na the thing at the face out chawate no but ya omo Nations adru no omo nye say omo jai omo akọ be de amanako no face out chawate abeye top scorer asa abeye obi a onu di club ni ma say o she goals ema Nations enti omo njai
boy fan is a face or chawate manenko da dabi omunya na manenko any idea no so 8 because in boy to fan say face or chawate to have to folk no complicated now ono say Isaac Minta she say boy no because of aduane ntino boy fan say Isaac Minta one sha club mo be dia ma boy no ono say already on it me fan say Asante Kotoko aye training na amekoba sa to folk for so mu bomu to folk ama how to folk dia me no ka say off how to folk for boy for say Isaac Minta na off na nia man say Isaac Minta no team I fan say Asante Kotoko for so person mo twa mo free boy no esan say sadia aduana for no no amu chesha bonus still or mu player enti Kotoko for no so person mo pull it out from boy ni deal no say that channel ko fa asem bi emfa emma a channel ko fa problem bi famba atiase and then you should mo kra che say akoba say aduana at the any club about Isaac Minta no a company for ni ma ombedi bem sa netie Isaac Minta ni Isaac Minta no club akonfonya interest boy fan say Isaac Minta mo Nations FC amana nya interest Isaac Minta mo sisi amena o ka say eno ade ade say no so Kotoko person pull out already how to folk collapse any ade na so cause you dey ehonsam 8 me ba Justice Nkuku Blay player the match my fan say Asante Kotoko na Justice Nkuku Blay unsa on person sign a contract amati my fan say Asante Kotoko from penny for ade contract renew work Justice Nkuku Blay nim ade sika shem some monthly salary no and so 7,500 Justice Nkuku Blay demanded 10,000 tie so penina e fa na say prosper na te ogum na obotre back na the problems apa any city Justice Nkuku Blay o kasai actually penina e fa na say prosper na te ogum say wono South 3 backs na prosper na te ogum ebono oba emwa ono Justice Nkuku Blay na eno ka ho ana ama team no elusi bema pilai prosper na te ogum pilai a che se na we twapa yi eno ko create confusion na me pa chotie the deal no Justice Nkuku Blay deal no $10,000 now and I said 10,000 Ghana cedis now or no demand no every month no wasade astarish kwasa da ho o kan we no ana wo ka say wo baby ade amatima fe ne say Asante Kotoko entika ono kura de anka o Kotoko fo mpani fo chew say sabeja nka munja no ma no influ club no so ntimi nko na che say obenya offer foforo bi a Africa ha anase amanoni a watimi akwakosi akan de amomo wo kan sa asem no etwetwe ayifo no bo Kotokofo no bo aso mo so edwen hu ana afesu no sika 10,000 Ghana cedis no omo so buguso omo so etimi edwen hu eni aga se no so etimi koso a yade ehwo nsam no so etimi ede eba ene Friday ye ko elections tinsam ye ba nya ba e Kotoko nsam wuram e ra to foku nsam wuram ukwa to foku a kasum sisi
na ne atere se onse Kasim Sisei mpanefo an register no ache se season ye boy league wo mobi na na ya samo abo aten kopie mu enso so ewo Singapore yi ana ache se ekofa ma obekwa na ma boy yi baaye ana na ko share goal po bi man na o share goal no krampo no ye tere se yewuram na transfer window ni be 23rd December na to fokuro ewuram a amkonya perfect striker bia amkonya striker bia de hu eba masa ma be ma bebu ni nketem amema boy for se boy ni din any Kasim Sisei enso so no baba na ko abejare kwa na ko usanzo mu ne se ball no dabi hato fokuno ontimi mo so munya striker we sharp aw betima ka Hamza Isa ho apogo so yedwane se na amen e ma boy ni din ene ne e fa ne se Kasim Sisei enso so atimi akọ na uko Singapore Augustine Okra achi se uko Bechem United amo park no amo sesu akan no yo ba bi wo ho ye fe no Augustine Okra enye di atoso chance boy no dwuma di a wadi ama club no ano wode akoye trials was Singapore the same club boy the thing ene ne fa re se Asamoah Boateng ekoye no onum se club me say Brunia for no de omo was ka bruta this Augustine Okra ko na trials ne fa e bonus sikatu don say Bechem United for mpa mo bono say trials ne be fa na omo nye sika bruta ani esema ka no so 18 because we did ewon sem no so 18 edi eba na boni e fa ne se Alidu Muhammad no sina kan edema team e fa ne se Lagos Cities no omo se sa play how to focus na giache na Lagos Cities for na se omo yo ho 1-2 bi omo se boni not for sale ana say why ana omo say baby omo dan o season so no season league omo dan no enye ye ti so mu jabo ma boy we kwa agro betima di omo enye yes no en sembe na ekoso we a Lagos Cities for so kasa ansem we na yetene se sikane be ma sa to foku for mpanifo emo ma ne bre no ma sikane mu yedura sa boy na wotinyame ani krampo na aba be si akada matima fa ne sakra to fok ati de yana sa to fok be ma lazan kudi money sikano enso atimi aso club nani eno ano no boy no enso so ebetimi awuram enso so atimi asama ha to fok Hamza Isa the poster boy near tell us after elections no cut of company for between the boy next year na omashe no more review no contract no and so what my extend the contract no e dey my boy funny say Hamza Isa said e be ya e china bi no boy no susuno so offer bi ba met my tonic say na bibia so etima koso kama e dey my both parties no amusa Hamza Isa obi a born oni bo na sem na ne manager be kan sem bibibibi ma born se be kan de so any manager no ko anya adwen tinya tene sa Hamza Isa no omo be hia after the election both parties ne be transe ma hwe boy the contract no no ma stand ne kama e ma boy friend sa Hamza Isa ani ade no e koso Maniga kache se team ni dia to folk team no any Ghanaian clubs ne dia mpacha obia ensusu e wo break a mo nyina koto aba na mbo achina ba no e paso serew
abara ukoto no to de wie uto wie akofie koda onna kwatwe kotie radio ana television ne tie result no enko kontokwa enko fasika enko hye wo ho enko fatuo enko hye wo ho enko fa scissors enko hye wo ho nya na ya bode emfa nsan kokko panimu na okogi nachi akokko ama no kwakodam na sa panyin to no woni na busua enjoy think before so akoto aba no obi di sika ebeda daw se kokontokwa sika na je kodi ntokwa ne nkoko ati ase akura wase wo okra so ma mi atufu a meso ma mi atumefo ti penefo na fo mo adwe so mo mande mo ma ne nkontokwa wo so no enkotra za wo so kokontokwa tabi omo ma ne bepo a omo ko wo de oye owiemfo uni bi tra ba bi di na dwe ho ye de wo kwa woni mi ni bi wachi nya bi hwe uni ne buchi achi ansa na wakwa hengro e kira election ye pasumdue koto aba de kofi party a opero to e baso wa wini a anwumene baji wani sabe e wonyansem walo sususu a shoba bi din kokonto kwa yakopon hirawo sene da yesu wuti adwumadie ha Charles Adu TV and your first time on here adwumadie subscribe o subscribe we are share like never comment eto ase so what you can subscribe so share for comment eto ase na like program no na bibia so entimi nkoso kama Mr. Arthur bibia wo bia no ntia yakopon so enkoso na won hira won ka ho yakra mu nyina bye bye.